Pdeng ke Khynñiuh Jumai uba kabor chung uga poi san panyiwe magnitude ubala penki Bynta Pdeng ke Jylla Assam hak step senia santrik Kuala Lungkot arjara penrio ke donru Kibriyo ke belangat nak jing Mynsaw kini Kibriyo gingat jing Mynsaw nomor ke jing elek ban Phet Klumar chungki nak jing tiang balik tengku jing khang bat kenro iem ka Phot nak National Center for Seismology ka kedau ba ke jing Khynñiuh Jumai ke Sdang ka por saw buji Khynñiuh minute menstam Hamarigau district hak Bynta shathi ke wa Brahmaputra hak jing Jylla ke belong san pau kilometer ka Bynta Pdeng Jumai ke don how latitude 800 pon life new north but longitude kandai fu r pon kandai fu east ha central Assam ya ka jing Khynñiuh Jumai le asngoi ke Bynta ka Arunachal Pradesh ke Jylla Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura but West Bengal kumcho ke Bynta ka ri Bangladesh but China Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya